लेकिन तभी शांतिपुर कम्युनिटी हॉल साफ लेना थोकीबा थौदो की मायोक्ता सेंगमाई की मियामना नेशनल हाईवे नंबर 2 दा कौकीबा मतम कक्तबा बन्ना सतोक ससिंद चावना अपन पीरे। मणिपुर केब सर्विसेस ngasi चीफ मिनिस्टर एन बीरेन हौदोखरे पाउमी सिंगी अना लायेंगदा मतेंग पांगननबा लागलेबा कैबिनेट मिफमदा खनरगनी हाइरी। इंडिया म्यांमार लेबाक अनिगी मरक्ता लैरिबा ngamkhai wathok-sing laloliti ki lamda lakminaraba matamda da loisinba ngamgani haina mukul sangmana phongdokre। बीजेपी ने हुराल नानाद लेंगाक सेमखिबगी लमनदो लाकदोरिबा लोकसभा इलेक्शन असिदा मियामना सोइदना खुमलगनी हाइना हानगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोरकले। अमसुंग सही तारारोम लंबी सेमीदना थमलखिबा कैसाम थोंग अमदी सगोलमल केंद्र अनिगी लोनबा ओइरिबा कांगाबम लेकाई लंबी मियामना थिंजिनख्रे। मैं खुरमजरी अदम येंबिरिबसी इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई तखिलमम श्याम कनाइन हौजे पुंजा सिफावगी मरब पाउसिंग मियाम द पिजरी। अवांग सेंगमाई शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कमिटी सेंगमाई प्रोटेक्शन कमिटी एंड एडवांस वुमेन सोसाइटी अवांग सेंगमाइना नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर द कौकीबा दिमापुर लंबी द कौकीबा मतम कक्तबा बन मरम ओइरगा लंबी असिदा सथोक ससिन तौबदा चाउन अपन बपीरे। स्टेट असिदगी लोइनना स्टेट असिदा मरुओइना दिमापुर अमदि गुवाहाटी दगी संगलकपा बस कया लंबी द पंदुना लैरे पैसेंजर कया युम यौनना हाइदना मखोंगना सनरे। नाकलमोरम द बन सौगटपा सिंगनंगा से अयुक पुंग तरुक तगी हौदुना सेंगमाई केंद्रगी मनुंग सन लैरिबा नेशनल हाईवे मफम कयादा थोक्तुना लंबी थिंखी लंबी की सरुक कयादा उ फैजिनबा लंग तिंगबा नुंग पैसिंदुना लांग तिंगबा नुंग पैसिंदुना हाईवे असिदा इमरजेंसी सर्विस नतना मखल अमतगी गाड़ी अमता चलनखिद्रे। खोंगजंग संगसिलिबा लुप सिंगे सेंगमाई केंद्र लुप सिंगा सेंगमाई केंद्र की एमएलए मसा लाक्तुना वारुसिन पुरकनब अवांग सेंगमाई शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कमिटी सेंगमाई प्रोटेक्शन कमिटी एंड एडवांस वुमेन सोसाइटी अवांग सेंगमाई की मिहुत सिंगना कौजेंग लेमा कम्युनिटी हॉल दा मतम सांगना वारी सानके अदबो यासिनबदी पुरप ngamkhide। नाकलमोरन बन संगसिलिबा सिंगी माइकैदगी लमसांग केंद्र की एमएलए एस राजेना सेंगमाई केंद्र की मियामदा लाले हाइजबमदी सेंगमाई प्रोटेक्शन कमिटी की जनरल सेक्रेटरी लाइमियुम धन फुबद सेनबा मियोइसिंग थबक्तगी टर्मिनेट तौद्रि फावबा मखोगे खोंगजंगदा अहोंब लैरोय हाइरे। फनबा याब अमना थासिगी तरा तरेता लमसांग केंद्र की मनुंग सन लैरिबा लेकिन थबी शांतिपुरदा कम्युनिटी हॉल अमा साबग मरी लेनना लमगी सैनबा अमा लाकपदगी सेंगमाई मियाम अमदी लेकिन थबी शांतिपुर मियाम अनिगी मरक्ता उंखनबा अमा थोखिबनी। उंखनबा अदुदा लमसांग केंद्र की एमएलए मसाना सेंगमाई केंद्र की मियामना ताबदा नुना सेंगमाई प्रोटेक्शन कमिटी की जनरल सेक्रेटरी लाइमिम धनबु माकी स्कोट सिजिनदुना फुरम की हाइब वाफम अमसु लैखिबनी। मरम लेतबिदा अखोइदा फुरकपा अखोइदा मरान थक्सी खासी नाइदे हाइदना बदनाम तौरकपा असि अखोइ स्ट्रांगली आई कंडेम तौजै। तसेंगनमक ngarang अखोइ नुंगदांगी पुंग पारो फाव अखोइ एमएलए की साइडतगी एपोलॉजी तौरकनी हाइना अखोइ फुल कॉन्फिडेंस लैबने अदुबु तौरक्त्रे अदुगा हाइरिबा फुबदा जेनरिबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगसु पनिशमेंट टर्मिनेट नत्रगना सस्पेंड तौरकनी हाइबसिजु अखोइ थाजबने अदुबु हौजी फावबुदा पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमता लागते अखोइगी चार्टर ऑफ डिमांड सिंगथु फुलफिल तौद्रिबा अखोइ बनसी कंटिन्यू तौजगिनी थोंग चादबा एमएलए क्वालिफाई ओइदबा एमएलए सिबु दंडी पिनमंगाइगी बन तौरिबा सिदा मणिपुर प्रजा पुनमंगना सौगतपियो। अमरोम द लेकिन थबी शांतिपुर के कम्युनिटी हॉल साबगा मरी लेना सेंगमाई खुंजासिंग अमसुंग लेकिन थबी शांतिपुर के खुंजासिंग अनिगी मरक्ता थोकलिबा मुंगनबगी इशू असि लोगी मतुंगिना मैनेबसिंग अमदी मणिपुर लेंगाकना असुम अरान वाइन बिदुना वारुसिन पुरकनबा 6 पोसंगमम जिला परिषद मेंबर एल बॉबी देवीना अपील तौरकली। सैनब थौदोक असिगा मरी लेना ngasi लेकिन थबी शांतिपुर क्लबता पांगथोकिबा पाउमी सिंगुनबा मदा बॉबी देवीना मखाताना हाय
sayena ba thodok asiga mari lenana sekmai amasung lekin thabi santipur ani gi praja singi marakta khana sayena ba thawong sathaba amadi national highway thingbagi thawong asi sathabiganu isu asi manipur pumagi isu ohennaba honabiganu hairi community hall sabagi matangda tha asigi haukiba tang tara tareta sekmai amadi lekin thabi santipur gi khunja singa lekin thabi santipur club ta nakalanigi maruiba mute singa amasung lamsang assembly constituency MLA yauna wari sanakiba lei adabo khunja singa amadi lamsang assembly constituency MLA Rajen Scott na sekmai dagi laimayum dhana koba miyoi amabu soknaba phukiba leite aduga namdana community hall sagani haibagi wafam lamsang kendra gi MLA na phongdokiba su leite hairi lekin thabi terapur gi oina sagani tawriba community hall ase sekmai gi development committee gi yanaba amagi makhada sanaba thaurang khibani adubo housingna amuk sekmai gi praja singna sabi yaroi haina athingba thamba amadi lamsang gi MLA amadi praja singda yumpham yaudama maral siba tawbiganu haina makna makhata na phongdoki achum aran thidok pochidi ain nam haiba mulai maram aduna ain gi mateng laro thidok potabani ain gi matung ina lepna si ban blockade tokpi haiba MLA si lampak se lepi thoiba thodok sina thonggong thong ka khalap makong saidani mayam ga ina boy khoipo tawbani ado ta sengna mak honorable MLA na hakteng na haiba myo sida phugi ba chagi blaite masamak no dobe tawnu phurunu haiba se masamak na lampak se lepa ga lawra ga haigi ba lei settlement dagi na tagana khoigi revenue department dagi kai mana chi pora ga mayam ni ta khaini haiba se swai haigi blaite MLA da counter charge tawbi tawbi ganu numismak da SDC masa yawi andabani na lale haijaba se mataw karam lale haijaga dabano haiba se mayam na proof puthok bi haiba se enga se mayam da haijari Infal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited ki saruk ama oina miyamda KF ki khudong saba pigadoriba Manipur KF Services ngasi Chief Minister Nongthom Biren hawdokre Pangmisin ana yek yaurokpada matamda Chief Minister gi haksel gi tengbang CMHT gi manung sana ana layengda mateng pangnanaba lakadoriba cabinet mifamda khanaragani Aring Culture ga mari lenana isai nomai amadi jantra sijinaduna miyam gi seba tawriba artist singisu anayek yaurpa amadi ahal orakpada mateng pangnanaba survey ama thuba matamda satharagani haina Chief Minister na phongdokre MSFDCS ki auditor na pangthoki batharum aduda Chief Minister na tawfam khangdana famduna lairamba masa masa gi haisingba kaya ngasigi naharul singna uthoraktuna entrepreneur gi ihau ama sagalakpada apel mapoi masana masaba thabok pijanaba miyam gi damak lengak na mateng pangani finance ki maramda waningai oide maram usarabadi miyam gi damakta lengak leiri haina Chief Minister na phongdoki Congress ki tamo lekhanum na mangai do kai des ki no sibo national rural health mission dagi semto ko ini ga mandi moi di madu thigat hogre ta hogre Manandi kay no that laira busing kramaina serve to gudagi awa busing kramaina mimana hangidagi fagan hangidagi haiba wakal do moida lai haudraba nasagi mai share tong ring hai thare ko praja kramaina fagadagi na khanbuduga adugi wakal dagi tholopani khandri tholoi sidi khandana ai ngamgi ai chawbugi share na dum dawloi ba kangbu nadi khang thoi si ko si thoi laiba ki kitang praja gi kamai to si ga na khanbu kangbu da tholoka husi tholoi sidi corruption si yani handan ba corruption si pura motor pramati hujik mak ngandri adubu yang ge khoi handan ba to buje jaga khuding de khoi sector go khona jodi namsung gudo male ngasigi tharomadu da Manipur Legislative Assembly gi speaker yumnam khemsana cab service tawba matamda lam koiba laliba miyoi singbo ningthina guide tawba ngamgadaba gari driver sing thambirabadi hen afaba oigani haiki lam koiba kaya lamna masida laklabasu mamangaida cab service ki khudong sada balerambana awaba kaya mayok narambadu ngasidi hantaragani larik laisu amadi loning thina khanglaba thabak fangdaba naharul kayabo entrepreneur kam driver ohenduna lamna masigi ning thijaba sing malem gi mafam kaya da lakpam lam koiba singda mamutana khangalaba matamda da lam koiba singi masing hengalakani haina su phongdoki Ladiba whole sim mang the ladiba ye city convention the Pajagraba Manipur ye assembly masi mamangi palamba sarkar gi tamda implement toromdana sabinam bani masi thagat ningai at the same time telaba matam sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯦꯞ ꯁꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯦꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯕ ꯁꯣ ꯇꯨꯔꯤꯁꯄꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯕꯤꯖꯦꯟꯇꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯁꯉꯥꯏꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯒ ꯀꯥꯏꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤꯅꯕ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯋꯥꯀꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯃꯃꯥꯗ ꯃꯆꯥ ꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 15ꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯌꯥꯊꯪꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕꯤ ꯃꯆꯥꯒ ꯃꯃꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯗꯔ ꯌꯥꯊꯪ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ 93ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯠ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯍꯃꯗ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝ ꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯚꯤꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯝꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯁꯨ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯁꯨ ꯎꯠꯈꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯒꯨꯗꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯦꯛꯁ GSTꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ GST ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ GST ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯁꯣ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇꯤꯝꯗ ꯎꯍꯟꯈꯤ ꯔꯕꯤꯁ ꯆꯅꯝꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ CBIꯗ ꯁꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯁ ꯆꯅꯝ JCꯒꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯔ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯄꯤꯁꯨ ꯁꯔꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯏꯃꯥꯂꯨꯐ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯃꯥꯂꯨꯐ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯁꯣꯁꯤꯑꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤक ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟट इरमदम कन्नबा अपुनबा लूफ सलाई अपुनबा नुपी लूफ नोंगपोक लेंगाक अपुनबा लूफ अमसुंग प्रविश सनमगी मिसिगी मरिन सेमखिबा JSC न पुन सिननंगसी मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकिबा पावमिसिंगुना बमदा अपुनबा मणिपुर कन्बा इमालुकी वांगांगलोय लौरेंबम nganbina makata na hai JSC na sangsingadriba khongjang asida imalup taruk asigi maikaidagisu mapung fana sawatkani hairi
mainland India na Manipur gi CM hobo masak khangbi raktraba government ama leiriba sibu masak khangbi raktraba India government sigi makhada leiruba mathau tade aduna aduda leigadobu gi saruk pudi nang pham thadokpa matam yaure haibase koina matam du da haigare Pravit sanamgi misi asi CBI da sinagani haibagi aiba seron adu Manipur government na Manipur miyam da sinagadabani nongmanini sigi manungda karigumba thamjariba wafam asi Manipur sakarna sinadragadi lagliba November tarik kunga mathoi tha tramathoi English ngani traimpan yumja kaisan numitagi horaga uribok mai kaida khogi matam kaktana makhan makha gi khongjam kya ama sangsin naba khoisem sablo sinjare Koringida Labour Manipur Public School gi Kuntrama Palak Suba Foundation Day Kam Annual Prize Distribution Ceremony gi Thorom School Auditorium nang sipang thokre Thorom adu gi guest ki warul piriduna Commissioner Education East Government of Manipur H Dilip IS na hai Tungi yumbi oigadrib angang sing mapung oina mahiru singe career amasung personality asi school tamningi matamda gining thina yengsen biduna semo bagi tangai fadaba lai Manipur Public School bu mahiru singe khwaida gi faba mafam amasu hena masak thopa lepa ngamna ba Manipur Public School Society parents sing oja sing staff sing amasung alumni gi maikai degi honari ba asi thak ningai ne MPS asi yamna potential labor school amani mahaki maikai degi su hiram khudimak ta pangba yaba mateng pangani amasung paikat pa yaba thabak tharum khudimak paikat na ba honagani haiki school asig apaba mahiru sing da mana matum yan thopa amasung cultural program pangthokpana foundation day kam annual prize distribution ceremony asi pangthopagi mapungoi ba saktam oiki I find that many of the schools that were functioning with very good teachers but without adequate numbers of students are now pretty well balanced out, quite evenly balanced, and we have schools, at least 8 schools in and around Fall, which are very important schools, functioning much more efficiently than before. Amongst them, I thought that the Manipur Public School was one entity that I should really personally take care of. Central Cultural Center Manipur na sin ngarang dagi hawdokhiba angang singi komai gi ngasini ni sanman numita angang sing na pena saisak maibi zagoi mayam na sing ba tongan ba art form kaya utkre Central Cultural Center Manipur gi sahi kunmangar surak pagi tharom ga mari lena kumai asigi ngasini ni sanman numita Manipur State Kala Academy gi Secretary L Kesojit Theatre gi lamda sangnaraba Khetri Jugindro amadi ware pannaba saruyaki Kumai asigi hayang aroiba numita su angang singe tongan ba culture gi wariba tharum kaya su pangthona ba sem sari All India Congress Committee ki Manifesto Committee ki Chairman oiriba Meghalaya ki Chief Minister oiramba Mukul Sangmana India amasung Myanmar lebak ani ki marakta laiba wathok sing asi karigumba lalolitik ki lamda lakminaraba taragadi boda ki wathok sing thuna loisinba ngamgani haina phongdokre English ni taramapan ki angan ba sarukta pangthok kadoriba Lok Sabha Mekhal gi Manifesto phongnana ba Manifesto Committee ki Chairman Mukul Sangmana lusingba kangbu amana morida lairiba Indo Myanmar border masung integrated checkpost yengsinba lakpadu wafamasi phongdolongkibane Mukul Sangmana mafam singadu yengsinba loriba matungda Indo Myanmar border sida laloliti ki thabak sing sauna paikat pamathau tari haina phongdoraki Mukul Sangmana mafam singadu yengsinba loriba matungda More town da leiba Hotel Ilorada mafam adugi miyam gi oiba wakat sing tagi More gi miyam na su Chairman aduda More gi sakwa thaurang lalolitik ngamkhai gi leiriba wathok amasung loen oda gi oiriba phibam singi matangda paudam ke Manifesto Committee gi Chairman Mukulna miyam aduda makhoina paudam lakhiba wafam sing adugi maru oiba wafam sing khangatuna AICC ki President Oriba Rahul Gandhi da Pikatuna Mikhal ki Manifesto da haptuna thabuk oina pangthong na bohona gani haina so thajaba piram ki Intention of the party is to revisit to how we promote various possible trade and commerce activities for the progress and prosperity of the people residing along the international border. Now, when we talk about this irritant, which is the border issue here, these are not something which has existed overnight. These are pending issues. Therefore, how we can pave the way for ultimate bilateral engagement and the resultant solution.
This is exactly what we are doing. BJP na hural nanada lengak sem khibagi lamanado lakadriba Lok Sabha mikhal asida miyamna soidana khumlagani haina hanagi deputy state minister Gaikhangam na phongdorakli wafam singasi Imphal gi Congress Bhavan da Manipur Pradesh Congress Committee na sinba lebak asigi Prime Minister Oirambi Indira Gandhi gi samaga subnama suba mapok komon gi thauramga mari lenena Gaikhangam na phongdokibani Mangna makata na hai Congress Party na lamdamasi gi miyam gi aifana ba tawkiba thabak sing adugi mahi na Manipur gi miyam na handa gi general election aduda Congress ta vote piduna single largest party ama oina mai paki adabu BJP na hural lana tawduna niyom kaina lengak asi sem kibani tawdok asina Manipur gi miyam na BJP bu thamoi da singduna laikiba adu handa gi election asida soidana uba phanglagani haike ngasigi leibak asigi Prime Minister Oirambi Indira Gandhi ki samaga subna masuba mapokomon gi tharum aduda Congress Party ki MLA singa madi maru oiba mioi kayana saru yaduna leikhidrebi asigi photo da leisu katki loinena saru yakhiba singna asumba amadi miyam gi yaifanaba tawgani haina nauna amuhanna punna was minaki Hokiba election da so Prajagi sympathy, Prajagi nungsiba, mag support to lejay Manipur context da hajarabasu. Makoina naron that saka semjaki bane, ekoina 28 phangdana kaneke single majority phangjabani. Ado niom do loina mak nathai na thamakanda makoina nampu habru tawki bane. Hojiksu madugi Praja Singh sak to leba. As Congress da koina vote pijaraga makoina huran ki base nungaiti da hana. Sak to lejarma da laiba 2019 gi election Parliament elections da laman singena ngai nari bangakani Nakalamoramda mapok numit ka mari lenen lamlai kendra ge nongpok kaksing da leiba oles home da firol yauna sana thakna ba polam sing khudol tamkre khudolasi Manipur Pradesh Mahila Congress Committee amadi lamlai block Congress Committee na punna sinduna pangthokibani Rani Lakshmi Bai gi chamang fitra suba mapok komonga mari lenena BJP Mahila Mosana sinduna white rally among us ayok se Mr. N. Birena lam thakre rally adu nitai pasutek leba BJP ki office mamang dagi nat ki visual set panupi singna sagol tongduna makuta thang sang pairagal lusingduna satke rally adu wahimum lekai fauraga assembly complex mamangi lambi fauduna satlaga kansipu da leba BJP Manipur Pradesh ki temporary office ta panthungpham oike rally adu lamthabaga mari lenena se minister na pawmi singda phongdorpada Zansigi Rani Hairagasu Kangnaba Mathauna Fabi Rani Lakshmi Baibo Ning Singduna Mahang na Ningkha Tamba India ama oina baloraba thaudangbo ikai khonaba utpo oina ngasigi white rally asi pangthokpani haina phongdoki Zansi Rani history de koina khange magi wari koina mohana lirudrasu yare masa managanda porga adugma yengnabagi mayokta Bharat ki Ningkha tamba ngaknanaba aduga magi democratic freedom do phangnabagi damga adugma lanthengna kiba nupi do maharani do mabu ningsingbagi thawron ninga si aduna ngasi koina su akoi gi BJP gi mahila gi oiba adugma team amana ngasi koi sagon tongaga kutta thang pairaga satkiba mayam ubiramani matamdu da mahangna laibak tu gi damga laibak gi damga mana sacrifice tawkiba man thengna kiba mawong do ngasi gi laiba mirol da ningsing hananabagi adugma pandam da sathaba adugma rally ni Kumjalisini tara ki February tara ta BJP Manipur Pradesh ki Vice President famda ki tokraba Air Khan na amok nahuna na post asida ki tokle haiba wafam media da lakib anga phawi general election da Ketrgao Kendra ki oina BJP ki ticket phangdabadagi Air Khan party amadi mandal da ki toktuna masagi lambi ama yengkrabani haina BJP Ketrgao mandal ki Vice President Hizam Sawna thamrakli Ketrgao Saba Lekai da Labor BJP Ketrgao Mandal da Paumi Sing Unabamada Hizam Sauban Haikibada Air Khan BJP de Tokibada Ketrgao BJP Mandal Maruina Muslim members sing da Ahong Mamata Lairoi Haina Hizam Sawana Fongdoki BJP Ketrgao Minority Morsagi President Muhammad Ayub Khan Haikibada Air Khanna Mahangna BJP de Tokiba Loinana Ketrgao Kendra de Mahaka Sabinaba active member Lissingani Henba party as the Tok Laiba Wafam Mediada Tamkibado Yumfam Yaudabani Kendra Sigi BJP Muslim member Singda Air Khanna party as the Laiba Natraga Laitabada Karisu Akaiba Laiti Haina Sengdoki
एयर खान से भोट लेपखिदे अदुबु महा पार्टी की थबक थौरमदा मंडल की अमसुंग स्टेट की थबक सिंगदा अमत मा शेयर तौहिद्रे माग लोइनरम सिंगदुना अतोपदा चेली चोंगिबदु मागी इंगित माले मरमदुना मासी एंटी पार्टी ओइदना दुम लेखरबनी पाबुंग चावबना प्रेसिडेंट ओइरिंगदा मा मासा मासी बीजेपी दगी तांथोखरबनी बीजेपी दा मुस्लिम लिसिंगनी वर्कर पूर्ग चले हारिबसी माइनॉरिटी की थौपुबा मयामसिनसु साखीनी अदुगा मा मासा मासी तसेना अतोपा लंबी अम थीबगीदमक्ता बीजेपी चेरबनी मुस्लिम मरक्तगी लायकसु हेरबा अमना फजबा सजत लिचत अदु तमजनिंगाय ओइगदबनी अदु मान तौरिब थबा असि खितंग मचुदा बवाली हौजी मतंग स्वाइदा ब्रेक मत लौजगे ब्रेक की मतुंगदा पैलेस कंपाउंड लाइबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट गी नौना साखिबा अवांग थंगबा मसुंग मखा थंगबा सनथोंग अनि ngasi आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जयंत कुमारना संगाखिबगी पाव अमदि मणिपुर मस मालिंग तोंगा तोंगा ई पाव सिंग पुदर लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज पो मेंगता लेबियो ब्रेक की मतुंग तारम रोक्सरी हौजी मखा दा पावदा पैलेस कंपाउंड लाइबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की नौना साखिबा अवांग थंगबा मसुंग मखा थंगबा सनथोंग अनि ngasi मिनिस्टर जयंत कुमार संगाखरे सनथोंग संगाबगी थरम असिगा मरी लेनन डिपार्टमेंट असिगी थौपुरिबा मिनिस्टर जयंत कुमार हाइखिबदा आर्ट एंड कल्चर न लौरिबा थौदांग असि यामना चावी मसिना लमदम असिबु मालेमना मसक ताकलिबनी अदबो आर्ट एंड कल्चर दा पिथरिबा बजेट असि मतमगा सुनदरे मसिना मरम ओइरगा सखोत थौरांगी तौनिंग थबक कया तौबदा अपनबा पीदबा नते हेरम असिदा लेंगाकनसु मियेंग संगलिबनी अमरोमदा हदक पांगथोकदोरिबा संगाई फेस्टिवल मनुंगदा मालमगी मफम कयादगी मियोई कया लाकदोरिबनी असिगुम तंजा असिदा आर्ट एंड कल्चर हेना खंगननबा तंजा लहुगदबनिसु हाइखी ngasibi gate ali se opuli mayamda sangare amachang yam shinare nahai chiki ni chiki ko jablo jaraga koi sangai festival se apni pai ki chawba pakhi thabu ni yadna koi loksi manipur si pawi nahai se sports ja us culture hoye se kada ho kaum jana do moi yen ngadoi ni amasu madu namna ba koi uttai ade mazidari ai khattana ngamoi kapsa khattana ngamoi director khattana ngamoi अखोई मैम की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ने कलगा अदगी से कोई चोफंदना यामना मैपुर न होनागा यामना मोंग ताबा मखि पोदरेंस मणिपुर संगाई फेस्टिवल सुनि तरा निपान की मांग वइन लखटपा सेक्शन थौरांगी मनुंग सनंगा से इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अमना लमदेंग खुनौ एरिया दा थीबोम की थबक सथखरे थीबोम की थबक अदो इम्फाल वेस्ट की एसपी की मियंग मखादा डीएसपी कमांडो अमरजीत एमपीएस लुसिंगबा लमसांग ओसी इंस्पेक्टर मनिहा लमसांग कमांडो ऑपरेशन की इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल चंद्रा लमसांग कमांडो ऑपरेशन जेम प्रीतम अमसुंग लमसांग पुलिस स्टेशन की टीम अमना सथकिबनी ngasi ayupung maridagi taruk makhai fawba sathakiba thibuhumagi thabak aduda bail out manga yauna punna miyoi nipan makha tana wahang pahong satharaba matung sathanabagi damakta mailnaba police station da pukhat khre hairi लालिबा संगाई फेस्टिवल दा युम दा लैबा तमनद्रबा लारिक सिंग डोनेट तौननबा स्टॉल हफ्ता कांगजैबुंग दा हांगलगनि हाइरि वाफम मसी ngasi मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकिबा प्रेस मीट अमदा जेएनएस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जोतेन थोक्सोमना फोंदोकिबनी ई माइकोल की प्रोमोटर ओरिबा जोतेन थोक्सोमना मखा ताना हाई स्टेट असिगी लारिक की मथौ ताबा मरुइना माइरु सिंगदा लारिक सिंग फंगनबा पांडमदा सथगदबनी स्टॉल असिदा मिपुंग खुदिमकना सिजिनद्रबा लारिक सिंग हांगद्रबा स्टॉल असिदा सिनबी हाइना अपील तौरकली तमनदबा लाइरिक सिंग डोनेट तोंनिंग लेरगदी लाकबियो अदु डोनेट तोबियो अदोमना तौरिबा डोनेट सिंग अदु यामना वैल्यू लेबा टैग मयाम सेमगा रेकॉर्ड तौर थमजगनी अदुगा लाइरिक तंबा फंगदबा कनागुम मना खोई लाइरिक सी लौरगा सिजिनबा यानबगी हक अमसु पीगदोरिबनी मरमदुना मियामदा ngasi प्रेस की मटेंग लौरगा खंगनजनिंगबदी संगाई फेस्टिवल दा लाकबियो लाइरिक डोनेट तोबियो अदुगा अखोई पृथ्वी की पोल्यूशन लेतबा अदुगा डिफोरेस्टेशन सिदा खोई जंगल कक्तना कोतना तौरिबा उ याले सिंग मसिंग हंधनबगी दमक्ता अफबा मालेम सेमकटबदा मटेंग पांगबियो सरुक याबियो
सेफ संगाई हाइबा पाउजेल पुदुना हौखिबा अक्टोबर 13 तगी उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा की सरदा यूनिवर्सिटी दगी लमथादुना साइकिल थौरखिबा मोइरांग दगी फिल्म रोहन ngasi इम्फाल यौरखरे ngasi निमित नांगवाइरम इम्फाल यौरबा मतुंगदा सिंगमेरोंग दा लेबा क्लासिक ग्रांडे दा पांगथोखिबा पाउमी सिंगुनबा अमदा रोहन खोंसर असिदा तोंगान तोंगानबा इंस्टीट्यूशन कयादा संगदुना मियो लिसिंग यांखैरोमदा संगाई हाइबा मालेम की तांगलबा सा मखल असिगे मरमदा खंगनखे मागे खोंसर असि हायंग अयुपुंग मापनदा कोरेंगैदा लेबा मेरिया मोंटेसरी स्कूल दगी मणिपुर लेंगा की मरुब ऑफिशियल कयाना लमथारबा मतुंगदा कैबुल लमजाव फावबा मियो सनीरोंगा साइकिल थौमिनदुना खोंसर असि लोइसनगनी हाइरे मणिपुर की दमकता अवेयरनेस हायगा मणिपुर मनुंगदा अवेयरनेस तौबदुदी कानादबा खले अगर मणिपुर की मतंग मणिपुर की खंगनसी हायगदी आउटसाइड मणिपुर खंगदब मैम लेसे सिदा अवेयरनेस पीबदुना हेना मरु ओयना खंजे हाइतारे कईगिनो मतमदा आइना स्कूल कॉलेज मैम चलक मतमदा इवन प्रिंसिपल ओइरो लाइक खक हाइबसिंगदी खंगे होय दिल्ली ददी मणिपुर लोइन खंगी राजस्थान ददी मणिपुर अनब खंगे अदो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड अदगी इवन कोलकाता की जगह खरा से अनमना मणिपुर पम मतमदा मोय हांप क्वेश्चन से मणिपुर से इंडिया दा यावब्रान हंगफाव याव तसेंगना लेंगांगना सिंदना सही असिदा पांगथोकदोरिबा संगाई फेस्टिवल असिदा मैतै सिंगना लुना लौजबा लाइगी मरुओइबा पोस्ट कया डेकोरेटेड आइटम ओना सिजनदुना फागी ताहनबा होनरिबा थवंग असि मैतै सिंगबु इकाइबा पिबनी मरमदुना थवंग असि खुदक्ता हंदोकदबनि हाइना उमंग लाइ कन अपुनबा लुफ उकलना थादोरपा सेवलमदा सक्सिन वा थमनकली कैसाम थोंग अमदी सगोलन केंद्र अनि के लोनबा ओइरिबा कांगबम लेकाई के लंबी असि हौकिबा सही तरारोम असि मणिपुर लेंगाकना ngasi फावबा नोमतदा मियेंग संगिदबा असि के मायोक्ता लेकाई मियामना ngasi दगे लंबी थिंगजिनख्रे ngasi ayo anganbada के लेकाई असि के मेरा पाइबी सिंगना थोरक्तुना लंबी असिदा उवा फैजिंदुना लंबी सथोक ससिन तौबा थिंगिबने खोंजंग संगसेलिबी सिंगना फोंदोरपदा लंबी असि IMC गिना वार्ड नंबर 8 अमसुंग 9 ना कोली अदुगा केंद्रना कैसाम थोंग अमदी सगोलमन ओय केंद्र अनि की लोनबा ओइबना कैसाम थोंग केंद्र के MLA ओइरिबा मिनिस्टर जेंद्र कुमार अमदी सगोलमन केंद्र के MLA RK इमोना लंबी सेम असिदा इनरगा लैरे मरम असिना नोंग सुबा मतमदना लंबी असि इसिंग थुमदुना मियाम सप यादरे नोंग तादबा मतमदना उफुल हौबन लंबी की नाकंदा लैबा युम सिंग मी लैबा ngamnadre केंद्र अनिबा के MLA सिंगदा लेकाई मियामना कयारक हन्ना हाइजखरबसु ngaiha की यानब खुमलगा लैबदगी ngasi खोंजंग असि संगसिलकिबनी लेकाई मियामना तालिब वाकत असि फंगद्रि फावबा मखा ताबा खोंजंग सिंग संगसिनखिगनि हाइरि तारगना इसिंगना कुयौले चप्पा याद्रे नोंग हांगगना उफुना चप्पा याद्रे अदुना मोय अनीना लाक्त्रि बाबा अखोय लंबेजे सुम थिंगनी मबानीना अयाबा पोरक्त्रि बा अदुगा मोयना सेमबिरोय हायरगना अखोय मसेन अखोयना सेमजरगे All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee Amoko ki miut kambu amana lamdam asida khundariba minority singi sakwa thaurangi damakta ngasi Union Minority Minister Affairs Minister Mukta Awas Nagbiga unaduna kumna khanane nakhre Amoko ki President SM Jalana Singba miut kambu aduna lamdam asida Muslim sing na thengnariba issue singi matangda paudamduna kumna khanane lakhi Amoko na Union Minister Pukhatuna Khana kiba issue singadudi land acquisition, eviction, mob lynching, skill development ki thadarak senpham sing lana sijinabagi matang Waqf Board amasung Manipur State Minority Commission gi matang dani Union Minister Mukta Awas Nakbina Hiramasing asiki matang da yama lumna laukiba kalunana athubada warusin puraktuna minority singi aifanda bagi damakta angamba thabak thakta honaragani haina thajaba pirakre so hairi Minority sing the piriba kodong saba sing mapung fana fangana bagi pandamda Department of Minority Affairs Government Manipur nangasi konung mamang da Labor City Convention Center da Nomayoba state level workshop for NGOs on various schemes implemented by Ministry of Minority Affairs Government of India haiba workshop amapang thokre Ministry of Minority Affairs Government of India gi makada sen ki banga sike tharamado India lengakna lamdamasi ki minority singidamak ta paikat liba tongan ba kanerbe scheme singba miyamda khangan bada minority singi NGO singnasu saruk yahanaba pangthoki bani ngasi ke tharamado tongan ba akhanga hi kayana lamdamasi ki NGO singilu singba singda makhone tawgada ba thaudang amadi scheme singi maramda wangangki
ministry की schemes मैम असी खरा प्रजा दा खरा मखोइना खरा popular तोहनबा खंगनबा अदुगी intention की मक्ता लापने मैम लेरी अदु लोनबा मक्ता कोई NGO मैम दा खरा takpiri Corporation of Manipur की Department of Minorities Secretary and Director मैम ना पुन्ना तोबगी effort ने से मैम से thank you sir hello Cooperative society single singba singna society singa sigi senfam sing miyam da fangandaba gi mahutta masagi onthoknaba honarakpadagi society singa si nomonomagi sitarakpani mainaba singna society single singba khanba matamda kathokpa amadi puksel sengna thabak tawgadaba lusingba khanbiyo haina CF amasung PD Minister Karam Siamna phongdokre wafamasi Humpumangarak Suba All India Cooperation Week celebration yingasi taruni sanba palon thorum namita phongdokibani inclusive growth and good governance through cooperative for rural prosperity haiba thim da tha sigi taramari dagi tha sigi kun fawba hapta amasupna satagadaba falon thorum asigi saruk amoina cooperative for youth women and weaker sections haiba topic tangasi palon thorum asi pangtokibani Manipur State Cooperative Union District Cooperative Officer Imphal East amasung NCUI Women Project na puna kusam naduna khabam lai harau from Community Hall da pangthogiba thoram da Minister Karam Siamna cooperative ki ihawasi sakhwal laba matam da state asigi settlement loan hena sakhwalakani khangna ngasi phawba ihawasi sakhwan mangamdaba laibak thibani kadai da asoiba leibagi haibadu thidoktun ihawasi sakhwan naba honaba tangai fadre haike cooperative society si mai pang ran tawda adi shoiri se kaino da mayang yu oiba pot ohindaba leaders induna leader ki quality wat padagi masagi oiba society ondhokpana maram oidana cooperative society mun anabi achuba maram ne adu itadi sida leader oigadori se kara sacrificing spirit laiba leadership quality laiba aduga mayambu phajana convince tawba ngamba kholga puba ngamba madugi kana bak piba ngamba oigadamne aduna leadership khanbasima interfere tawba yaba oiragadi khara yengaga khanbiyo mangon kathopagi thona laitragadi adi thabak singja amata mai pangna adi tawba ngamoy aduna akoi cooperative society na chakhot kane haisi karigino hai taragadi imung manung family da oiro laikai khunda oiro imaibel sing any organization da oiro akoi mioi bada khwai da darkar oidi collective decision ni adi punna warep lawminna madudadi afaba fattaba akoi gi wakhalon mayam se loina puthongna rakane madu munna tarba matungda miyamna lawbo warep se kaidongai disu fattaba oidi adugi da muta akoi da knowledge kitang watpa khangba watpa dugi da makta di official sing gi yamna expert oiraba khangaba mayam ama leiriba mateng pangna na ba akoi na mateng du lawjaba ngamdaba dunia Lamdamasigi Fisabi Sing Yokanaba Hondanamba Laikidraba Nong Tomam Yaima Gimingda Ahanba District Level Olis Weaver Award 2018 ngasi Thokre. Thoramasi Laikidraba Nong Tomam Yaimagi Imanung na Sinna Naurem Tong the Labor Ifa Thoko ki Sanglil the Pangtokibani. Thoramadra Imphal West District Manung Sana Laiba Ahal Oirabi Fisabi Singda Mana Piduna Ikaikonamas Utki Mana Yantopaki Thoramaduda Deputy Minister Yumnam Zoikomana Fisabi Singna Lenga ki Makada Fangliba Santang Amadi Langna Singba fi sabagi masak sing ase ningthi na niyom sumna sijinabiu fangliba lang singado fi saduna fazana sijinabagi mahutta sendong khara phanglaga yonthokpa amadi aremada mangan man singba kaya se tawbiganu hainasu appeal tawki atei mapan gilamda toribasi sumaitona cooperative society likhalaga adumai tona ngasagi pisabi da nate ate atopa sinfam tobu kamu singsu cooperative society torga adumai tona bani aina kanjabda koi government gi site koi tona bu sona jage adubu pisabi lebi bu kamu singchina mapam amagi leiba adu pulap punsen minarga gyaragadi achouba kanoma sarga building akoi gi kano mando kuma kayuma sarga madei yam rabda yongkham kullama kunthra ma torga aduga saminnerga pi pothokji tobutar gadi madu gadi aina kamada kana basi phangani Manipur government ki Department of Handloom and Textiles ki miyang makada ngasi khundrapom Islamic constituency gi Fisabi sa mamangada fisa kolamasung mainaba accessory sing yanthokre fisa kol yanthopaki thormadu BJP khundrapom mandalamasung yumnam khunau da leiba
Yant Depot Agency na senduna Yumnam Kuno Community Hall da pangthokibani. Boyna sekon dawraga leijaba miyam gi thabak tawningbagi ahal laman singi seba tawningbagi imani ipane saktana seba tawningdana pension piningba magi pocket gi kangde government gi kangde piningba kochen cheningba misina ngasi calls yankai manga poraga chalisi singda yeliba sibu Congress ki MLA wariba speaker su waramaba khudra pham kendra gi MLA na ai koi chahi dara da karamba sigumbagi wakhlon chengiba ngasi miyam na phaubi rage Khetragaon Kendra ki manusana Ward number 4/44 Bamon Kampu Awang Laikai gi Nupi Singda Kendra Sik MLA Nahapam Indrajit na Karnat Semina Amadi Saukuri Kusinakre ngasi asamba tharum amaga lonena MLA Nahapam Indrajit na Bamon Kampu Awang Laikai Women's Committee gi Mihut Singda Polam Singado Kusinaki bagani lonena Makata Bamating Tangai Fadaba Lakpada Angama Mating Pangani Hainasu Hazba Pikre Tharum aduga mari lenena MLA Nahapam Indrajit na Haikibada ngasi Kusinari Polam Singasi Maikai Asomda Lady Nupi Singna Laikai gi Oiba Tabak Tharum Sing Sijanaba Yahan Bagalonena Polam Sing Sandoktuna Makogi Oiba Semilon Oinanaba Taurang Bani Suhaiki Quite the Tim Dicarino, she bought people Zicatinate. Quite the Marubicano, Akoigi, Maitei, Akoigi, Chanabi, Haitara, Unabagi, Wapa. And the committee seems Yamakanda, a Muslim Gina, Ida, Unabumba, and the tribal Gina Nomajin de Unaba. A could take is a matter of Punjanzi, Utanga Koi mentioned Tanaga later, and I'm Tanabit and Zamalo Waitare. She posted Kati Wanataba. I don't know, Nasiana Tojerizi, my Ben Miamgi, Kendra like I see Sokonaba, Commission Amato in Lucien, and Kongtang ni I can legislate about Mayamzi, I smile upon Kudimakta, Wood Kudimakta, Apamado, I shell a group Nataba. Moina prehend the Tojabayaba, I am Aduma Toxi. Yaivi Films Production gi Manipuri Future Film Minok Tugi Marumdagi Yaifa Thoni Thorom ngasi Sangang de Leba Amphitheater Playhouse ta pangthokre Somojit ngangom gi ahan Future Film asida mapungaba role Gurumayum Boni Saram amadi Soma Laistram na logadori film asi Somojit ngangom masana ibani loinena puthokpani Khunai se gi nupi oibi singi punsiro le yumpham oigadori film asigi cameraman Susan Moirang them loinena screenplay na Gunindro Kangimbamna Oigadori. Film se am seng na kan da leiba nupi am khakse yum paloro matungda magi nupa se leigidra matungda khoi gi nupi khunai sina mangonda yengbiba nupa jing haidi angkhang inkhalakpade horaga sagi ahan hanu bongna magi leiriba phajaba sida mapan thongna di haidok draga su nungda phaunari bo wakhalon mayam se film sida dum mayek seng na khadi dum utken khanjari ando doga leireiba adugi wari mayam da khudong saba kanglup amasu khoi marak se leitaba nate afaba wadi loingange mayam se chinnadi gana gumam di speech pirambada di mogi damakta di si tawgodong si tawgodong ne chinnadi loi hainaba thabak oin on thorko matamda di nangna adu tawdido aduguma nupi ma lawru matamda imungna khunai sina to thangnari ba isin naw sing sina kari hairka dage je wahang ama thammakanda akhoi loina aki bong loina hingnari ba adu film sida di siguma pose akhoi sumaina thongna laina thengna je haibagi kanoma ka bijaning ba hai Mantri Pukrida Laiba IZS South na Sinduna Landamasigi Ningol Singbu Sakobugi Tharum Amangasi Pangthokre Landamasigi Kanglup Singi Ningol Sar Yaki Tharum Aduda Kanglup Sing Adugi Saknaira Nupi Singna Wangangki Lagliba Miyamu Taram Uladun Assam Rifles South Inspector General Major General KP Singna Asiguma Tharum Asina Nungsinabagi Mari Hena Cecil Halagani Haina Sufongdoki Tharum Aduda Nat Kubazago Isaikayaso Kudol Tamki The festival not only strengthens the bond of love and affection between families, but also goes a long way in promoting unity, integrity, peaceful coexistence and prosperity. The festival not only strengthens the bond of love and Manipur Manipur People's Party MPP na lengak pairingi matam lingkhat kiba Manipur University gi sahi niputaruk surakpaga mari lene nangasi MPP gi thaumi singna laikhidraba Muhammad Alimuddin gi mafamda haikaleka tamduna ikai khunaba utkri haina sirloma da hairi Manipur nuti gi phungba pawsi Manipur Mail gi report oiramba ningthau khongjam bisul sit nangarang hangongdana laikhidabada All Manipur Working Journalist Union awaba phungdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba thoram aduda Laikhidrabagi photo da amzugi prastina lusingduna paumi singna laikat pagalunena minute to minute leptuna awaba sa fongdoki
Nakalamoromda Nithakongzam Biswajit Singhana Lekidabada All Manipur Working Journalist Union Amzuna Awa Fongdokre Manipur Place of the Amzugi President Singduna Union Standing Committee Gimut Sing Amasung Member Singna Lekidabagi Mafamda Lekatunamadi Minitumin left and Awa Fongdoki Hairi Thawal District Manung San Bahairok Patri Ngaro Tail Lekai the Leba Morang Tempremzit Kobami Amagi Sangol Mainatum Sakre May Sapagi Taudok Aduda Puna Lupa Lak Ahum Makairumuki Mal Sang Mang Takri Hairi. Thanga Kendragi Khatinungai Gram Pansayat ki Thanga Lawai Kongnang Kongdagi Sabalaikai Fawagi Lambi Pak Topa Madi Kalvat Hapagi Paikaliba Tabak Singh Kendra Sig MLA Tongbram Ramindro na Yangsin Kre Ngasagi Yangsin Kongsana the MLA na Kendra Sibu Tourism Hotspot Oinaba Paikaliba Tabak Singh da Miam da Mateng Pangvina Basu Apil Tauki. When Nesa course Haiba Tim Dangasi Malem Sinbatungna World Toilet Day 2018 Thoram Pangtuk Nabagom Mantri Pukrigi Lamlongai Mayalekai Committee Hall the So Pangtokre Thoramadra Sangmai Sanda Constituency MLA H Dingo Yaun Zila Parasat Ke Sohodi Abamasuma Pamadugi Miam Nasariyaki. Kids Foundation Van Service Union Gari Gihanagi ex General Secretary Oramba Nithokongzam Biswajitna Hangauda Nangarang Nomaizung Numitalai Kidabada Kids Foundation Van Service Union Garina Thadoropa Chelamada University Maikadegi Awa Fongdurakli. Luna Lakidabagi Asigi Awa Fongdopo in the Haying Level Numita Union Asigi Service Lepkani Hainasu Paus in Makatana Fongdokli. Okrul District Sangsak Primary School Dangarang Mega Health Camp Amapang Tokre Rotary Club of Infants in the Pangtok became the diabetes screening, blood pressure screening, mobile dental clinic, Yauna, portable EGC screening gi, Kudong Saba Singh, Kunja Singh the Piki Lunena camp, Aduda, Chaurakna, Kunja Samgaromda, Lying Bagi, Kudong Saba Spanganki. Zontis Navadagi Sel Potoktuna, Lying Bangam Daduna, Awaba Pibamda, Ledambadagi, Miamgi Tengbang Dagi Housing, Zenus Hospital Gi Intensive Care Unit, ICU da, like a Naribi Awang Sangmaidagi, Morang Tem Bembemgi, Anabagi Pibam Ngasi Health Minister, Langpok Lakpam Zent Kumana, Hakteng Nana, Yangsin Kipagaluna, Sel Tengbang Pikre. Anabagi Pibam Hangba Lapaki Kongsata Minister Zent Kumana Haikibada, Masana Sel Putok to Nalayang ba Ngamzadaba Singidamak Manipur Langakna, State Minister Gihak Sel Gitangbang Koba, Skim Paikatuna, Mioi Kayada, Kanaba, Fangan Bahokre, Adubo, Bemem Oinadi, AAY Card Fauba, Pyram Dabana, State Minister Gihak Sel Gitangbang Kanaba, Fangna Bahonabada, Awava Tengnari, Masi Oidunasu, Atubamatam the Matau Tab Haksel Card Amadi, Langaki Kanaba, Pigadaba Skim Singi Card, Payanaba, Honaganis Suhaiki. Haji AY card paramdri AY card paidra same ST card sabiate masai niyom da adubu AY card paidra fawuda lari bi pankej leire na habitu khangabani na madu du special care log du yaroi na habagi hidak si lem na pinabagi GNMS authority na pharmacy ma tie up toraga darkar le hidak ke matu log na habagi matu messenger Technopal the Labor Assam Rifles Vehicle Check Post TSA Secretary Michael Lamza Thang Haukipo Assam Rifles ke personal singna thawai usitana tawbi haina pausi singda phonglakiba adu Assam Rifles na yanina ba phongdorakle IGR South ki thadorapa serula magi matungina thas ga haukiba tang tarani thoida Michael na vehicle check post aduda hanadagi ngaiduna leiba mioi singdagi hana sat hallu haiduna irang sagalakpada Assam Rifles ke kambuna yakidaba khaktani hainasu phongdorakle Housing Sanabagi Pau. Ahanba Oinam Sarli Singh Memorial Lekkamp Knockout Kendra Wise Kang Tournament Thangbaban Kendra Kangkor Semi-Final Sangre. Singzamai Singa Matak Laiba, Singzamai Ki Kang Sangda Ngasi Sanakiba,
tournament asigi ahan quarter final gi match atuda thangmeban kendra kangkhut singjame kendra kangkhut team B bu panjal taramatoi tarada maiti bapi ngamki oinam romena magi apopa gi mingda katsaba kang tournament asida manipur ge tongan tongan kang kendra singda gi lakpa kangkhut tarahum doina group mari thokna khaidoktuna leg match ngadu sar yari Manipur Kang Association gi makha da singjamai Kang Association asina satari tournament asida anisuba quarter final da singjamai kendra kangkhut team me amasung hangang kendra kangkhut anina hayeng lamba taunargani State level Women's Open Hockey Championship the Bisnupur Hockey amasung Ideal Club Sagomantera Kaithilani Mai Pakre ngase Yukumalang Park Hockey Stadium sanakiba Championship asigitaruk sabal league match da Bisnupur Hockey na Khongman Students Club Khongman bo Panjal Taresino da Mighty People ngamki Championship asigi ngase sanakiba Taresubal league na Ideal Club Sagomantera Kaithilna YCCIC konta ahlupu Panjal ani amada Mighty People ngamki Manipur Hockey na sinna satarli hockey Championship asida nupi gi team mangana league match singda athoyen tanari Championship asigi hayang ayuk sanagadaba nipan sabal lekta YCCIC konta ahalung amasung seyo singjamai wang makhetri lekai anina lamba taunaragani State level Men's Open Hockey Championship ta seyo singjamai khetri lekai Mai Pakre ngasinung Tilkuman Lampak Hockey Stadium na sanakiba Men's Open ginipan suba Likta Seo Singjami Wama Ketuleka in Hockey Union Ladi Mamleka ba Panjal Maris Ahum da Mighty Bapibangamki Manipur Hockey Gimiang Maka da Satariba State Level Men's Open Hockey Championship Asida Nupagi Hockey Team Tari na Saru Yaduna League Match Sing da Akan Malamba Taunari Satarali Hockey Championship Asigi Hayeng Nung Til Maka Tabalik Ani Sanagani Infal ITF Senior Grade 4 Tennis Tournament ngasida gi pangthopa haukre ngasi sana ki ba tennis tournament asigi saini phumanga matha ki men's singles ki ahma match da Daniel Pamaina Samir Gakpo point taruk sino tarit mangada anisuba match na Navin Agarwal na Pankaj Kumar bu taruk ahum da Mighty Bapiki ahum subadana Murthati Suresh na Bharat Pukhan bu point taruk amada Mighty Bapiki Satariba tennis tournament asigi ngasi sana ki basahi yakai manga mataki men's singles ki ahanba match da Y Ibo Tombina Harsh Kumar bu point taruk amada ani subadana Sunil Sutna BK Sonawal bu point taruk sinoda ahum suba match na o nabaki suna Gurvinder Singh bu point taruk ama basung tarit manga da Mighty People ngam ki bukalunena mari suba match na Mirdulal Barko Kotina Sasankar bo point taruk ama masung tarit mangada Mighty Papi mangamki International Tennis Federation All India Tennis Association na gimi makha da Manipur Tennis Association sendo na lampel fata lay officers club ki tennis ko wata satariba tennis tournament sida India ge tongan ba mafam sing de lak pa sahi kontra mangagi manung da layba nupa sanaroi tara mari na singles sa lamba tauna ba galunena doubles tana sanaroi tara taro sahi ni phumanga manung da layba nupa sanaroi kun matoi singles sa lamba tauna ba galunena doubles tana sanaroi tara na sar ya ba galunena sahi yang kai mangagi manung da layba nupa sanaroi kuni thoina singles ta aduga doubles tana sanaroi tara na sar yaduna magi sahi singi kangrup sing da layba singa akan balamba taunari Salai Holdings Private Limited Sagoman Tera Lakrapam Laikai na Lamdamasigi Sapaba Sing da Asaba Kudol Pot Sing Piduna Sapaba Sing Adugi Pungning Tawat Kre Ngasi Sagoman Tera Lakrapam Laikai da Laiba Salai Holdings Private Limited ki Mayelo Sang da Pang Tokiba Asamba Tharum Amada Saliba Sayasiga September Tha da Pang Tokiba Taratruk Suba Mista Infal West Vodi Wilding Kantinsta Junior Overall Title Amasung October da Pang Tokiba Mista Kanglai Park da Junior
Tall Group ta gold medal amalau kiba Wangkem Mahesh amasung mapan suba Kanglaipak men's physics overall champion Lightwanzam Gulsanda Salai gi Maikai dagi asama khudol pot sing tamduna sababa singa dagi poning thawat kibagalunena ahanba India International Championship ta Tall Group ki open men's physics ki gold medalist amasung men's open bodybuilding da runners up tarak kiba cases Amarjit amasung championship adu the men's open medium group ta ani subata kiba lunena men's open classic bodybuilding sta ahum subata kiba nepram rosanda su salai gi maike degi asamba khodol posing piduna sababa singa dugi poning thawat ki aikoina asha aikoina wakal aikoina tasengna chena thajai madudi sanaroi singa sina High Championship, Lakadoriba, Asigumlaba, 3rd Asian Cup Jit Konedo Championship Asidasu, Shoyden Mai Palakpani, Amadi, Lamdamashiki Minchet for Kani Habise, Koina Set Pataja Bagaluina, Koina Namjava Kradam, Equina Sanroi Singasi, Damutasu, Equina Nasi, Miami, Mamma Sida, Quingamjava, Kudol Port Kradam, Quake Tamjavani. Yang Hindu Suba, Mr. Manipur Masung Tare Suba, Mr. Khamba Bodybuilding Contest, December Amadagi Ani Fawada Pangtolagani. All Manipur Bodybuilders Association Sinduna Imphal gi Gandhi Memorial Hall the Pangthokadaba Contest Asigi Manguinana Ngase Tera Laukrakpam Lekai the Leba Salai Holdings Private Limited ki Melo Sang the Pangthokipa Pangwis Unabagi Thorum Aduda Salai Holdings Private Limited ki Vice Chairman and Biswajit E. Vofendro A.K. Dipanand Amasung Salai gi Board of Directors M. Soto Case Zonanda Galunena, All Manipur Bodybuilders Association ki President N.K. Ratan, Secretary Y. Sunanta Amadi, Executive Member and Kisan K.S. Pradeep S. Dhruv Galunena, Association Asigi Maroiba, Taudang Lodiba Musinga Saruyaki. Satagadoriba Bodybuilding Contest Asida Salai Holdings Private Limited ki Maikai dagi Senior Category ki Kanglup Singh da Pigadaba Manamatum Singh Punamak, Salai Holdings Private Limited na Piragani. Contest asida nupagi senior, junior, master madi physically challenge aduga nupigi woman bodybuilding galunana nupa madi nupigi fitness singda sangnam nagadori. All Manipur Bodybuilders Association amadi Salai Holdings Private Limited ani no kosam naraga hai ba December gi date 1 amadi 2 da pangtok kadoriba 52nd Mr Manipur the 7 Mr Manipur khambagi title asigi matanda koi Salai na sawu thawda yaba ngamba hai se Masima, ekoi quite a live of money. How's Arobada Marabapamona? Lekin Tabi Sandi put a community hall Sabaga Marilyn and Toki but Hodo, Kimayota St. Maigi Miamna, National Highway number 2 the Kokiba Matam Kaktabana, Satoksa Sinda, Chown Upper Mapire. Manipur Cave Services Ngassis Minister Nong Tom Biren Hodo Kre, Pongwis Ana Lying the Mateng Panganaba, Lagleba Cabinet Mifam the Kanaragani Hai. India Masung Myanmar Levak Anigi Marata Lady Bangam Kayiwatok Sing, Lalolitiki Lamda, Lakminera Matam the Loshimangani Haina, Mukul Sangmana Fondo Kre. BJP ne hural lanada lengak sem khibagi lamaladu lakadoriba Lok Sabha Mikhal asida miyam na soidana khumlagani haina hanagi deputy chief minister Gaikhangam na phongdorakli amasung sei tararom lambi semidana thambiraba kaisam thong amadi sagoman kendra anigi lonaba oiriba kangabam leikai gi lambi miyam na thingjinkhre How's matang swaida bulletin solution jare adu Manipur masung malem gi tongan bamafam se tholiba ipau singidamakta impact news po mengta dalebio Sarada Yaithok Jare, Brahmapur Guru Aribam Laikai the Labiramba, Sri Kaksing Tabam Bipin, Ibomcha Sarma, Laikidabigi Sarda Karma, November Gitang Kunmanga Kumjali Singani Taranipan, Yang